Aleluya! Imana nukuri ni gitangaza kabisa. Igira neza kandi ikagirira neza abana bayo. Ndasaba mu izina ry'Uhoraho ngo nawe agukize ingeso mbi zose ufite, agukure kwitabi. Bakwitabi maze utange icyashumisha. Oh, kwa jina la Yesu ndagusengeye, paratatayo. Sasa zuenerayo. Oh, parasitamora va papara. Nukuri ndababwira ko Yesu ari mu nziraza. Aje gucyungura abana b'Imana bakoze neza. Aje gutwara abana b'Imana baretse itabi bakamukurikira. Nawe va kwitabi mazujyane na Yesu. Oh, urarararara. Nukuri ndamubona yambaye ibyera. Ndavuga umwami Yesu. Daratagadasayola mwenjine weresagayo va kwitabi wa mugabo we dore umwami aragushaka. Ndashaka kugira ngo uyu munsi wakira umwami nukuri akira umwami maze utange icyacumi. Tuzazamuka ya misozi myiza turi kumwe nawe mwami. Mwami ni wowe buhungiro bwacu twese abana bawe turagushimira kabisa. Shut up you charlatan, that's my money. Ni ibyawe kubera Uhoraho. Mwami tabara, uyu mugabo ukunda itabi mukundishe fanta mazareka itabi. Mwami nkweretse buri wese waje muri literaniro umuhe gutaha yejejwe, amasadunda yose uyakize. Nkweretse bwa busore bw'insongi bwose mwami ubukize bwezwe. Nzaza hano umunsi wari wo wose nkabivuga mu maso yawe. Mwami nkweretse aka kagabo kanze kuva kwitabi, aka kazengere giteraniro nukuri gatabare. What are you gonna do about it? Oh, so saderata koyo parisi gitangana deye. Oh, ndakumva nukuri. Aba bakobwa bose bagumiwe ndabakweretse nukuri bahabagabo kabisa. Ntabwo ndemera ibyo uri kuvuga. Icyizere nicyo gihe. Abagabo basenyingo zabandi ndabakweretse bahegukizwa sasereza haji. What do you think you're doing? I saw you.